ngisho ukuthi mina ngingimake njena njengoba ngitaliwe ngibona kusho ukuthi bese khamba ngesikhathi ngicale kungaboni mina ngo-2003 ya ngo-2003 khona la kubo June July ngila ngicela khona nje kuba nenkinga yemehlo. Yes mama. Kuqala njani? Lamehlo ami lawa uma bayibuka abantu basimalumbu ngobe ngishajwe isigodo la enhloko kwaphela. Sengisekhaya. So lekhasi uthola ngazi lesimo bosekhaya. Bengisekhaya kithi ivele bengisasemncane. Bengina lesikhathi sicala lesimo bengina 23 ingabeva khona basela ku dangerous ngoba if land ifika bengiyiva vile la kimi ukuthi iyafika uma ngitibona ukuthi ngisenza wena lengasi right bengisuka kusengabi strong. Ngithi molo ababukela emakhaya libito lami ngemuzi wakhe eBibo angkhona la kuyo ke podcast yethu MBS at the edge light in the darkness. Bafowethu angihambi ngedwa la ngihamba namake ngihamba naSesi utosichazela ukuthi ke ngibana kwabani usuka kuliphi elikasi Sesi make. Yebo bhuti ngihamba njani man? Angiyaphila bhuti khamba right. Yes awusichazela ukuthi ngibana kwabani mama? Igama lami ngumChristina ngwakamdala. Yes. Ngihlala khona la Msogwaba eThekwani North. Yes mama. Amadumane. So from Jobo ukamadumane muva bohlala ngo? Bengihlala ekhaya yithi khona la Msogwaba. Khona laphi na? Okay, local bathini ngesilungu bathi local esleker. Usuka la. Yes. So make awutshela mina kukhula kwakho ukhule umuntu onjani so? Kukhula kwami nje ngikhule ngimntwana lo right lobonako lo sebenza nje lothi lokhuthele ngilima nje vele ngimvana esikolo ekhaya kithi nje vele besengisa ama veggie yababona nje labo makela abathengisa umbila lampaqini inamakwambe kathengisa umbila la iceleni wakhe nemarket nje ngihamba ngena la makhaya ngithengisa bathenga abantu nje ke ngihambe ngikhaya. All right. So lempilo nje embe uthi siye phambili kakhulu awuchazele babukela emakhaya ukuthi umuntu ulonjani ukusiphi esimo. Ngisho ukuthi mina ngingimake njena njengoba ngitaliwe ngibona kusho ukuthi bese khamba ngesikhathi ngicale kungaboni mina ngo-2003 ya ngo-2003 khona la kubo June July ngila ngicela khona nje kuba nenkinga yemehlo. Yes mama. Kuqala njani? Lamehlo ami lawa uma bayibuka abantu basimalumbu ngobe ngishajwe isigodo la enhloko kwablocking guard shokuthi bekumalumbu nje ukuthi balumbilela kulesigodo ngoba if ngiye esibhedlela uma bangichecka abodokotela baboni lutho lamehlo ami basa right nanyalo nje if abantu bangibuka nje bathi ngiyabona nami ngibona njalo ngiyabonakala nje vele ukuthi angiboni ake esimba kancane la kulesigodo bukapha o bukenikani bengakaphi kushokuthi lesigodo lesi besiseceleni besiconzene nelo nesivalo sesigezelo sangaphandle manje lesigodo lesi ngithe uma ngisibuka mina ngasibona ngasisikhombisa kuwa uma ngithi ngiyasibamba lesi naletandla tami lithi vele cishe ngasebenzi lo city block nje tingasasebenzi wabona tingalo lokusebenzisa tingasasebenzi ngingasikhipha vele lesigodo lesi ngithi ngizama ukusigcinisa ngaqhubela nematshe vele khona lapho uma sengithi ngiyangena lapha ebathroom ngithi ngiyakogeza sawa sigodo samganzi enhloko cishe nje ngafa ngoba kwaba kuthula kwami khona lapho ngaphinze ngaphaphama. Ngiyakuva mama. Manje ingadi ya block enhloko wacala lapho kungaboni kancane kavele nje ngayithatha nje ngendlule endlulako ukuthi hayi into bona ngathi hawo sekumoshakele kakhulu. Manje mase ngesibhedlela vele nje hawo bodokotela baboni lutho. So bangenda neoperation vele la enhloko ukuthi bakhipha lesigada sengadi. Ingadi le blockile la enhloko. Akube usichazele futhi uma ukhuluma ngelumbo usukhuluma ngani? Ngibukhuluma ngelumbu tinto tethu ukuthi bakuloyile bakuganele ibalumba ukuthi lo uma batifaka letindo lapha bayakhuluma ukuthi letindo lethu vele babekele bani ukuthi angathasha la vele kufuneka kwendeke so vele ukuthi
uma vele utofika usithashi lapha kulumbele khona vele kutobe njenge bakhuluma ngendlela abakhuluma ngakhona njenge bathakathi. So tshela mina mama ukuthi ngalesikhathi leso noma kusingayindeki lokho bomuntu wesikolo o bomuntu lo wesintu. Sikholwa sho kanjani? Umuntu lobekakholwa lo esontweni yes njalo. Ngingasho ukuthi bengingumuntu lokholwa ngoba bengiye esontweni bengithandaza mara bengakatinikele lokho sivele sangitinikele kusivele singiyakholwa lokukhulu vele bengisasemntwana uNkulunkulu nje lonokholwa lokuncane ngoba bengisasemntwana lomncane vele. Ngiyabonga mama. Bengisasemncane kakhulu. So angitshele so la kulesimo uma sesikuwe and then ngala nabo ubona bokhona ukuthi indlela tinto kube njani kuwe uma sofika lapho lesimo leso. Ikona bekubhlungu la kulesimo lesimara ngalendlela bengimntwana lojwayele kusebenza ngakhona angizange ngaba umntwana lokusivele ngoba ngisaboni vele kwami sekuphelile. Ngaba active nje ngibe umntwana lochubeka sebenza nekutwashela timbadla nje akuzange kwaba likhuni. Ingichubekile ngatwashela netimbadla nasekhaya ngisebenza ngisho namake timbadla bengimwashela nediwe bangathanzi ukuthi ngiyekitchen ngoba ekitchen nakhona bebathi ngitoshe ene mina bengifuna futhi nekudla yakuthaza ene bengifuna nalokuya lapha ekitchen futhi manje namhla sengisekhaya lami ngiyadisebentela ngiyadiwashela ngiyadicensela ake sihambe step by step uthi wena nyalo susekhaya lakho sengisekhaya so lekhasi uthola ngazi lesimo bosekhaya bengisekhaya kisivele bengisasemncane bengina lesikhathi sicala lesimo bengina 23 yes yabona ngisasemncane. Okay ngicabanga nesikolo lapho vele bosocethini ngendzaba yesikolo kube likhuni kakhulu ukuthi ngicethe isikolo ngoba benginalokunye ukugula futhi epilepsy manje bengihlala ngicinzeteleke esikolweni ngale epilepsy sebangihlalisa esikolweni bathi ndobuyela uma sekungcono. Epilepsy like sifo soku kanzi indvo levele yangicinzetela vele ngisasemncane ngisasemntwana lo ngaphasi kwa 10 years manje lendvo selongikhula nayo manje ayisazange indvo leyo ukuthi itoba ngcono ukuthi ngingabuyela esikolweni. So awungikazele ukuthi uve abantu abadzala bathi sesi lesimo lesi o la uweso bese ngathembi ngula kuba khona nebu dangerous la uma uva abantu abadzala bakhuluma bathi la bese ngathembi lesekuwa akuthi la ngingabeva khona basika ku dangerous ngoba if land ifika bengiyiva vile la kimi ukuthi iyafika uma ngitibona ukuthi ngisenzaweni lengasi right bengisuka kusengabi strong bese ngifike ngihlala phansi so yakona ukuthi ngingazi ngiwe kabi. Yes no ngiya understand mama. All right asiyela enzabeni yelikhaya ngiyakuvuziswa nelikhaya babo kakho ukuthole ungasaboni vele ngithole vele ngasaboni senengakhe iminyaka nobabili sho usemine lo babele nginaye ahlangana nginaye ngina 25 ngo-2015 until manje ngiphathele kahle man wangithola ngina 35 2015 yes man. So awutshele iFebruary nyalo langa labantu abathanza nawo ngevalentine 14 February kuwe kunjani boyinani mama February ibe kumnanzi ngoba bese lo babe nje yes uyatibonakalisa lithanda ukusivele uyangitsanza nami ngitibonakalise lithando lwakhe bese nami ngibabe ngiyamtsanza saphinze sabitwa nje emndenini nje kunemsebenzi lomkhulu umzala wami mfana anti wami ende iphathi vele ukuthi nayo tibonakalisa ukuthi sokhulile nje mfana anti wami sahamba sonke sayakhona lapho safike nje sajabula kakhulu. And then manibuya futhi aqhubeka nje Valentine saqhubeka yo kwamnanzi kwaba nje awubona nje nanoma ngasi noma ngeclinic ngikhashwa nguye noma nje ngita la ku MPSDH ubukela yena uhambela le edendele kaDanji kade sekulu mara ukuthi mina ngikhona kufika la ku MPSDH nguye loya kongibeka estation sami ukuthi ngikhona egibela linye ibhasi ngithando man uyanike hlahla leyo ngoba nebhasi yakhe lekumela agibele yona ikhona lapho futhi hayi man ngasingyakwathi kodwa nje njalo ngingagibela ibhasi
from Nelspruit ite Epinar ne. Before Kamatuman ngale ngetulu ku Apostate lemhlophe. Bo khomba ngenduku ngithi. Kuba akayiphasi induku. Akayiphasi induku. Hayi man. Yena ukahle nje wathi hambela. Akana yena uright. Yena uright wathi hambela nje kahle. So kunalabanye ngale ngetulu ngale tunga kaMatumane bona bayanga kubona. Nuyebo uhlala abambinduku so unogibela ibhasi etengala. Lenduku iCrutches. Like induku vele ngila yini lethini. Usilenda so. Yeah, sengiyambona uma lapha mina ngihlala ngakhona angisiyabona lapha kaMatumane lapha egarage uyakubona ngithi sekunelisonto ngala eceleni God present ilikhala liseceleni nalapho seyena ungale kulamakhaya la ngale phambili mawucubeka nalesikontini yangale phambili sengiyambona lo bhuti bona yena yeah akusakusike kuthini kakhulu la mina ngihlala khona nala yena khona ngoba if mina ngiyakhona le kuyi ngihamba ama minutes nje akusike kuthini. So angishele mama naku lana MBSDH uphathe kanjani mama? Ila ka MBSDH la ngiphatheke kahle kamnanzi ngoba baphathi bale MBSDH ngijwayelene nabo kakhulu ikakhulu kade Mamthembi ngimjwayele kakhulu nje nguye lo wathi isimo sempilo yami ngisuke ekhaya kithi nje besingasimnanzi cishe lokuningi ngisitwe nguye Mamthembi nalesikhathi kuba nale MPSDH nguye lo beka ngifonela angitshela ukuthi ngifike ngala ka MPSDH kepha lo myeni wami yena bevela isekakho bekakhona MPSDH bekakhona nakho yakwathi ngiyakubona mama nethi ngoba ngithi uNkulunkulu umuntu ebandi uvele naye bese uyadihambela sobuyela likatanje solo mina ngasala la ngabambeleli sukela 2003 solo ngibambeleli mama lesike kuthiwa nang president uthi ngicela ukuthi ungitshele into le1 lengakendela yona ungathini ungathi akendele yini president mina ngamtshela ngetinto lengithithi ngako letibaleke kakhulu ukuthi angiside ku yes yangisuyabona nje ngetinto tema RDP leti basakhele le yami nenkika kunala icekeke khona nje ngafuna ukuthi bangilungisele lendlu nje be right yangakhuluma nje ngetidzingo letibaleke kakhulu yes okay ngaba kuyindlu okay like RDP yakho iyavuta ne ivuta itulu ikrekile kushonsikile yavuta yangazama ukuthi bangazama ukulungisela abazange baphumelela ukuthi bangeta kutongilungisela sengaze ngathi lungisela mina right nyalo or singebe right right lokho ukuthi ingavuti imanda ngene endlini seyiseleli lama cracks alamabona lama cracks ne lokunye yindlu ngafisa ukuthi uncedeke ngawo lokunye lengafuna ukuthi ngincedeke ngako nje ngitothe idzingo letibalekile nje ngoba tidzingo vele eziningi atipheli mama atipheli idzingo uhlala ikhona atipheli idzingo tiningi sekungaya ngekusena noma afikile ngaba yinto kufika kucala lengakusho ukuthi angiside ngako mara number 1 vele ngamkhomba lendlu mama ngoba lendlu ibaleke kakhulu futhi njenganyalo timvula tina so itimvula tiyatselika babukele emakhaya le MBSDH ibantu lebangabona ipodcast yethu bafowethu siqale kuwo wona lo mnyaka lona nangu asesila nangimakelana uyakhuluma ukuthi uyafisa ukuthi if ngaba khona lebangaphosa ezivaneni idla yakhe yeRDP uthi iyalekha lapha etole materialeni so uthi letinye tidzingo tikhona lapho nalapho kodwa nje yebo vele tidzingo tikhona sithi babukele emakhaya siqale ukuthi nisicontact ngangicontacta kimi Bibo naye inombolo la angaphansi kwescreen ukuthi ke nisizele yena usisi la yena uma uyalidinga lisizo baningi labalidinga usizo kodwa nje sithi singabonga kakhulu kini lapho babukele emakhaya ama local business the big business na wonke umuntu nje lothi mina ngaphosa licha esivaneni sithi babukele emakhaya la MBSDH podcast asiyabonga bafowethu asitonibona ngalokuzayo sithi bambane ivideo lapho.